Kuble pi baro ngi pediang saubai pi syakatuk kubon mata kajan mit shuaban pash ki kubon nganya pet shwai ki mat bakong san. Ai kuble ka president vice president bat menteri rang ba du ka ri hakasngi letniam Mahavir Jayanti. Play pajba menteri rang ba du ka ri Narendra Modi ya ka Bhagavan Mahavir Nirvan Mahotsav jong ka sen ba 8,000 sans pa sanpo ha New Delhi. Menteri rang badu kari Narendra Modi ula ong pakishnat kum ka Enforcement Directorate Central Bureau of Investigation kidai banyo bantray lait lut bat bantu klar da ka sarkar ne ki nong mikman. Kenyaw tali ki perton sipai ka CAPF ki apahara ya ki khatlai tali ki kamera babu ya ki EVM ne ki strong room hakeleng ka jilla Meghalaya. But yorong u Balraj Panwar unong India baningkong siya ka first Paris Olympics haka jingile kay King Ling jong kalimpong men's single scull event 8,000 pusaw. Kikubor ki bapania ka President Kari ka Draupadi Murmu u Vice President u Jagdeep Dhankar bat u Menteri rang badu Kari u Narendra Modi ula ai kuble yakipat nong shong shnong Kari haka jing letniam yaka Mahavir Jayanti mentakasngi. Haka kubor jongka ka President Kari ka Murmu kalakintu yakinong shong shnong bakidei ban kular bat pediang yakijing hikay jong ulot Mahavir bat train nakabenta ka bha kamiat jong kibriw. U Vice President Kari udhankar ula ong ba ulot Mahavir ula peni yangi kalinti kumno ban wanra yakajing suk ban kiar nakajing snew bat ban pen bha ka bha kamiat haka imlang salang. Hakaway bat kaliang umodi ula ong baka kubor jong ulot Mahavir kadon kajingadei bat kajing suk ban kiar nagijing snew bat ban le yaki babhatam bantay yakari India. Menteri rang badu kari Narendra Modi mentakasngi ula ong baka perthei ka phai khmat bha syaka India ban pentikna ban wanra yakajing suk haka perthei hakini ki por jong kajing yakin ad. Modi ula ong kajing yo yakane ka nam hakani ka benta bathamai kalong namar kajing la jongka ban trey ka kam kajing don jong ki kendon ki babiang babit hakabia dei bat ki ri ka perthei bat kajing long haka di riti dustur. Ula kren yakane hadian kajing play patba ya ka Bhagawan Mahavir Nirvan Mahotsav jong ka sen ba 8,000 sans pa sanpo ha Bharat Mandapam ha New Delhi hakajing rakhe ya ka Mahavir Jayanti. Modi ula ong ba kajing IT lut bat kajing tray shitom jong ki samla ban buat ya kajing hikay jong Bhagavan Mahavir kadai ka dak bakari ka yaad hakalinti ka badai. युद्ध रत हो रहे ऐसे में हमारे तीर्थंकरों की शिक्षाएं और भी महत्वपूर्ण हो गई है. उन्होंने मानवता को वाद विवाद से बचाने के लिए अनेकांतवाद और शातवाद जैसे दर्शन दिए हैं. अनेकांतवाद यानी एक विषय के अनेक पहलुओं को समझना, दूसरों के दृष्टिकोण को भी देखने और स्वीकारने की उदारता वाला. आस्था की ऐसी मुक्त व्याख्या यही तो भारत की विशेषता है और यही भारत का मानवता को संदेश है. साथियों, आज संघर्षों में फंसी दुनिया भारत से शांति की अपेक्षा कर रही है. Menteri rang badu kari Narendra Modi ula ong badai bansha yakishnat trekam jong ka sarkar pedeng kum ka Enforcement Directorate bat CBI bakin trade light luj bat baka sarkar ne kinong mi khmat kim dei ban penwit yakakam jong ki. Haba jubab yakijing kali balakali da ka weka news channel jong ki briu shimet halor ka phang ka biya dei bat ka jing kenno halor ka jing pendan kam bakla yakini kishnat trekam. Modi ula ong bakini kishnat ki trey la ka jong ka kam bat ma kum Menteri rang badu ru don hok ban penwit yakakam jong ka Enforcement Directorate. Modi ula ong bah kajing shisha kajing kali ka deban mi tang lada kini kishnat kata ka ID bat CBI kim trey ka kam jongki penban hangne kaliang persya ka kali penban balai kini kitanat ki trey laki kam. Kabok kan nusip jong ki shipongmut ki kirtong ki bia khun na kabenta ki artali ki shuki hakani ka jingjiet nong mikmat shaka yeng dorbar thawan Lok Sabha na Meghalaya kata na Shillong Batura Parliamentary menta kala don hagi senduk EVM
But nyau tali ki perton sipai jongka Central Armed Police Force kila apahara ya kita ki sendok ki blabu hakikat lai tali ki kamera niki strong room hak leng ki benta jongka jela. U Chief Electoral Officer u Dr. BDR Tiwari ulaong bakajing pahara kalong ke baskem bat kebadan hadu lai benta hak niki strong room. La ban kedau hang ni bakajing let tap vote jongki brio habaro kawe ke jela kalong nyopun rio point rio not nakashispa hak jela hak bakajing let tap vote jongki brio hatura ST kalong prapaway point lai nyau nakashispa bat hasilong ST kalong nyopulai point nyopra nakashispa. And this is the rotation process, so similar companies may go for the and phases of the election to the different place. Kijing kibami nakajing bret pathari kinyut kinyer kalanang jelay hanong ba Shillong. Kammen shwala yoi baka surok ba National Highway na Shillong sya umyam kalong kabakut. Henry hagini kisngi ba menta kaladap de kinyut suda yaki bala shubret napang de kibriw. La ban kedaw hangne ba menta la palat saw banay la don kajing maramot ya kajing kieng dam ha kabala wanra ya kajing dheng kali. Bala suba ba kibriw kiba sakut ha kajing dheng kali kila bret ya kiti kinyut nakikali jongki. Ka National Testing Agency NTA kelas dang ya kajing penrung kerteng nakabenta ka University Grants Commission National Eligibility Test UGC NET jong ubanay jeliw arhajar arpusaw. Kisamla kibadan jingtmu banyakun yak nika test kila ban tep kerteng lengba ka link kabadon ha ka official website. Kajing penrung kerteng kanyay play tat hadu ka sipaw tarik ubanay jemang. Katarik ba khaddu ban pha ya kapisa by examen langba ka online mode kan long nadu ka khatwe tarik hadu ka khat ar tarik ubanay jemmang ka jingkhang ban penbet ya kijing don kam kan yai play hadu ka khat lai tarik u jemmang bat kan khang no ha ka khat san tarik u jemmang Katanat ka bakhmi ya ka jinglong jingman ka sunmaneng hakari ka Indian Meteorological Department klapentip baka jingklut ka sunmaneng kan beteng bat yaine haki ruot wa ka West Bengal tat hadu menta ka sngi bat ru haki katto kane ki jaka ha Jharkhand bat Bihar hadu ka arpusaw turik mata ubnai katanat kalapentip ru ba ka jinghap slap ba malumala rengkat ka leer bat ka leili kala abandon ha Arunachal Pradesh bat ka jinghap slap ba malumala haki benta ka Assam Meghalaya Nagaland Manipur Mizoram bat Tripura tat hadu ka arpusaw turik menta ubnai Kum kajing persyang ban kener ya kajing syakri syaki sipai bala syong that ke Assam Rifles harian kajing rakhe baningkong ya ke Assam Rifles Veterans Day ha ka arpulai tarik uleber arhajar arpusaw ka Directorate General Assam Rifles ha kajingatre lang bar ka Assam Rifles Ex-Servicemen Association klapen bana bala play ya ke Assam Rifles Ex-Servicemen Association Center ha Nasik Maharashtra Yakani lapan benada Lieutenant General Pradeep Chandran Nair, DG Assam Rifles, haka jingalang jongki sipai bala syong that, kebala long menta kasngi. Kane ka center han Nasik kan penyo jingerap ya palat si hajar ngut ki sipai bala syong that, bat ki long keme ki bala yap lok jongka Assam Rifles, ki basa ha Maharashtra bat ki jilla Bamarjan. U Balraj Panwar uday unong India baningkong ban yorung syaka Paris Olympic haka jingya mare lieng hadian ba ulawan haka kerdan balai haka men's single scull event jongka limpung World Asian and Oceanian Olympic and Paralympic qualification regatta arhajar arpusaw kabla long ha chungyu ha South Korea mentaka sngi uni unong king lieng badang arpusan snem kerta jongka tanat sipai Indian Army ulala ban pendep hapo ka nyong minute bat iwe point arpunyo second haka jing yapin mare lieng ba arhajar meter haka men's single scull category kisan ngot gibawan syakmat kin yo ban rong syaka Olympic. Mentapat nganyapet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha Shillong. Ka jing shet kalong arpun rio point kandai degree Celsius, bar ka jing kriat kalong khatnyo point saw degree Celsius. Ka jing sngem ka hawaw kalong saw pasaw na kashispa min step, bar life kandai na kashispa janmid. Kandon kajing hap slap ba malumala bat kajing tiat upertat habun ki jaka.
Shua ban poi sya ka bakot jong ka thup khubor nganya pe biang sa shi sien ye kimat ba kong san. Ai khublei ka President, Vice President bat Menteri rang ba do ka ri hakasngi le niam Mahavir Jayanti. Play pajba Menteri rang ba do ka ri Narendra Modi ya ka Bhagwan Mahavir Nirvan Mahotsav jong ka sien ba 8,000 sanspa sanpo ha New Delhi. Menteri rang ba do ka ri Narendra Modi ulaong bakishnat kum ka Enforcement Directorate Central Bureau of Investigation kidai banyo ban train laj lut bat ban tuklar da ka sarkar ne ki nong mi khman. Hinyaw tali ki perton sipai ka CAPF ki apahara ya ki khalai tali ki kamera babu ya ki EVM ne ki strong room hakal leng jilla Meghalaya. But yo rung Ubalraj Panbar unong India baningkong sa first Paris Olympics haka jingere kay King Ling jong kalimpong men's single scull event arhajar arpusaw. Te parlok atong ilapoy siya kabakot jong katup kubo jungi mentaga janmiet hado bagi de syembyang bat pila syai kasngi kublay pi baro.